Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the type la hi hosi ngove Mr. Post loyi nga ta hi kha hi n'wi linka na mhaka leyi nga ku trendeni swinene yi nga endliwa hi Gaza Boxa. And then of course hi ta tlhela hi va linka na Mayengani the president. Yeah, so mina lo hlamala hi the 17th January ni fika ni vona Gaza Boxa a fika a tsala this post la la nga fika a tsala ku tshika ku jelezela Master KG mkhaya. So of course la I refera ka video leya hosi ngove mi nga ma ehleketa yi koko kwala ka channel laha a ri karhi a defenda Master KG hi ngo vekela na xitlipani xintsananana. Master KG on boy ngoma leya swo boha hi tsema leya leya ngoma yi dlaya n'wana wa swi tiva a swo boha hi tsema hambi yi te last minutes mara yi fike yi va na power a swo boha hi tsema lembe ni be marimba ku ri hit a ri ri shoko ya tsema yona but tshika mavondzo Boxa loko i ri ku ri mbilu yo biha yi va van'winyi wa yona mbilu yo biha ku pfimba xifuva xa n'winyi wa yona sukela ku hembela vanhu vurhangeri bya xitichi xa Munghana Lonene hina ha tsaka hi byona. Of course a kha sapota ku a hi issue ku va risimu ra yena ri tseme lembe eka xitichi xa hina xa Munghana Lonene FM. And then of course a tlha continue a tsala ivi a ku ivi Master KG a tlhela a buka ya luya mingo wa n'wi jelezela. A na vhele Master KG u lava artist yo ba ti-hit yo. Even then I vekela this poster here. So as you can see ku ta kha ku ta Master KG birthday celebration. So loko hi languta kona na swona ku bukiwe Mayengani the president. So Gaza Boxa xi fika xi yi jikisa mhaka leyiwa xi fika xi bifa hosi ngove hi swona ku hi ndlela yin'we swo ka a westa nkarhi loko a ri karhi a defenda Master KG ka Munghana Lonene because ku tlhela ku bukiwa Mayengani the president. Ni veta ni ku wow. Wow. So a redzi ta vona swo ku yi ta chaka hlana ku ni tlhela ni vona comment yin'we yi nga ndzi caka kwala yi ku phela a be careful hi nga cina hi yena which means hosi ngove di nga n'wi bifa mara I think na low chance to be honest. So a redzi hi leswo. Mama,